Kubor nakaslem jong unongsan hima. Halo prolog, aku beli fi kibapet yang ini kan musik video kebai kerteng piklim dan yang tika kerteng yang kalong bim bane panbu asyong asa po asno lain mau siang suara te hakane ka musik video na akum u kan shop lang mat te nagalong yung ahi kadang day kasin ka banakong kabang asimata hakane ka musik video te ngadang sibun kijing duna hang yang tai tengah kerpat ya fi bafin namnya tahu pinam ya bat kijing duna jonga te nagleng jonga hi kerpat big terus nak kamat yang fi apin ya share like and subscribe ya keniga musik video kenang bangi dang la ban penmi susu kumkini ki musik video te tangini kentin kublesibon ya fi baro kibapai dia kane ka music video kabakal tang fi klim banyanga kakal tang juga kalau isya kosit asyong asa asyong la masiang sora hakane ku video nga akum kepuran lam khamat na kaliang kejonga ngakal padrit hakmat jong fi bafin ailem ka jingkasian ka bapura ka jong fi da ka bafi share like and subscribe ya kane ka music video on sa release ha kashfo tarik metagunai ban mental snem haka channel Reward Music Entertainment publish pun Keteng jema deng batis tak sing basyam masa asnong lai musiang sora nga ai play ya fibro ke biya pet ya kini musik video ke pla ai keteng piklim benya kini musik video ngasim menta kamu sup penting aktor nga naglem jema ngabo ke jingkelpa da kopi ya share like and subscribe ya kini video bangin saya release no shen haka spau tarik mantap nan aja afwe haka channel Reward Music Entertainment college bo di baro di bapet di kani video te kalian jonga nga dangdai ksit beneko bangan sim gum tau bandirek ya ka music video pada keju kaporo ngadai barwai bat keju kapor nga dairu kameraman te nakaliang jonga nga kerpat trip ya fi ba pinum sui mardong kidang bod ki jiduna na mi na tay na mar kadang de kasin benekong bangan le kum yakini ki music video te nakaliang jonga ngam doni ban om si bon kenten te nga shu kerpat trip ya fi ba pin ailam ki kersan ka ti kemon ke ti kediang dak bapi ya like but subscribe ya ka channel ka keteng juga channel ka dai Reward Music Entertainment ka ba ya kani ka music video ngin sa relation no haka spotarik mentau benai benengkong mentah usnem arjar arkuwai haka channel Reward Music Entertainment. Bless you.